Haka arpu pratarik nailur arhajar arpu saw ka Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement SACYM Zone 7 kala penlong ka annual sport meet arhajar arpu saw haka shnong Maulendep Umbir Parish. Hakni ka singi sedang lawan panpili perda da UMLA jaka Umsning Constituency Dr. Celestine Lingdo haka jingdan lang Reverend Padar Caldinus Majau Parish Priest Umbir Parish. Hakani kasngi reki spangut ki khun samla na baro santeli ki parish kilawan ban shimbenta da kajing kemen bat jingshit rem bakan top ya ka maula snai parish maubri parish umbir parish solat parish bat ka umsning parish. Hakani ke annual sport meet layo ban penlong tang ya ka football bat basketball na ka benta ki kenthai bat shendrang. Hakapor janmiet lawan ban penha perda ya kani ke annual sport meet da UMLA bat MDC jongka Mauhati Constituency Pak Charles Marngar bat lapan benaru ba ke annual sport meet jongka SACYM Zone 7 jong usnam arhajar arpusan kan long ha umsning parish. Ai ku blei pia kan ek step bat ngadap da kajing snokmen ban ong bengala ban yo I kat ne krui na kisan teligi parish ki kun samla ki la yapoi hang ne ngatrai la dang ong rakti 90% jong pi pin rakti la dang akli pidang ya pule ne am denam de ki babun na pi pidang ya pule ha school ha college don na peng jong pi le se ki bom pule shu tehan rei pidang budin ya la ki jong ki kam ki jam ki jong pi kaktin pareng ka ong studies are not everything. Work is not everything, ma. Tangga jing pule kambiang. Trei belasi belaru kambiang. Ngidon kam ki por ki bakum kine. Hakabangila ban interact bat ki perlok. Tengah sungsarong banong ang neba piyo ka kabuk siar. Don ki bawan na umsning parish. Don ki bawan na Maulesnai parish na umbir parish santeli ki parish kino ki kena asamla ki balik pai biang salayeng kambun ki parlok banya ke bapidon menin lengba ke interaction ke bapiyo mata kasngi kata kadai ka jingkerku ke bapiyo dengan nongkua ban keren jerong uslap jingkerku rulawan lada piyelek kai ka baja ka football baro ngiyele bania pas ya ka ball na du u goal u defender ki forward ki center forward ki striker na ta ki wing mo pin sa yele ball hang ne bat ka target jong pi kalong ban pen poi ya ka ball ha ka jaka ka ba u striker ula ban tap ya ka goal denam ne nishna ya kata kalat kalenti bangin la ban tap ya ka goal te ha ka jingim ke jongiru kadai kata ka ba ngidei ban nang ban hikan ban shim kalat ka kabu ka ba ka jingim jongi ka ai te hagane ka step all the best kanu ka paris ka bele kai ba tolong kinong job leg pai da ka jingmen ban ai ba kane ka ski ka long ka ski jingker ku kublai si hajar go What a skill! Oh, what a ball! What a lebrius! Lonji! Indian drinking benar basketball men's category the Maulesnai parish lawan harga rank the runners up but nong job kedai Maubri parish kalau job champion team harga basketball men's category congratulations ya ka Maubri parish. Oh, what a clip! Clip một thau đấy. Có biết mày à? Oh. Clip ai? Oh, nice. Yeah. Come on, ha? Chim. Hakikat semua saya
Cek, Bima, cek. Cek. Lai bisa sedin. Sini, dinding. Sini, bro. Diam. Jajai, ke bola keti. Dia. Tadi ada dia. Kelak. Very good. Ya, sini. Lai. Dia. Pasidin. Cepat. Warre. Try. Kelak ke bola. Siap. Lihat sini. Tono. Siap. Let's come on, sir. Let's come on. Siap. Tam. Right. Congratulations to Layor Pedal Score in the Ginger that the celebration of twice a year. But Layor Ruban the dream to play like the Gazi Kuan Samla Zonka Unsling Parish to Balaya Kunting Air but your Ra Yelso Zonka Ginger Baar Haka basketball women's category. Ngayon ang niya benar ba ke Annual Sports Meet 2024 jong Keslong Diocese Catholic Youth Movement Zone 7 jong kanigasnem mengkagasngi ngipin benar balapan hap pertano yaka. Sago ngipin benar ke Annual Sports Meet